Medasi anenso memo akwa Badom TV Badwan health tips eso ene your first time na wochi mu nkomo no na halitosis ye dia bepemene nti ene ye boni nyina atofa de among the treatment ene kwanya ye nyina befa so abo yesen eho eban ye num titiru e bebo ho ban free kankan enum nkan de ana no odi bi de pa se awe fish an nyenyenyan enye fe oba fefe na sa na nso no ho ha twen ba me ye sure say ene ye bete se bi wo so a ma na nye aniwo mfa nhye dem tie de o ka no se ne o kwa so ye ho a oba mo ahwo kama titi na nso ye da se ye mo akwa ba tie ne ye hwe treatment. Okay, me da se treatment of halitosis say nya halitosis obi kra de ko general clinic I refer back to the dentist because omunim say ye ho e na yare ni nyina start nti me straight for say yaka twice in a year pay. Okay. Twice in a year. So dentistry is not expensive, but neglect is. Just dental clinic na yenhye. So wo ho so na who say when ya halitosis ana enum nka me de me number to e bia obeferry frame me we will discuss it. And I said dental clinic bia ebe when nyame adom most of the government hospitals no e bi abaho work kohoka say problem say na me wo ye beboa ye wo treatment a ye beye say ye de no na say still na enkoya ye be refer to the appropriate place. Okay. De to so mienu pacho ye si twitwie no enwumre de especially na ye tang no sesia no nyame adominim de nsisi ye fre bibi tang rake okoto brush na obisa say opetang rake na oba dental clinic ye be ma tang rake ni bi say obi o ha because of the brush ni ko ni throat no en ye nka se ko inside ko ni dey be but at least baby I won't say borderline ni one na white no you should brush it but obi also the brush ni ko ha orechi nti tang rake wo ho how to choose here you use the tang rake to rake away all the food debris na e wo we num no and na me flossing Ghana for any said dental floss no we did we na dia ne ka we numa and na you use me patcho dey bi dental floss no because a kwan kakra a CBA on say tare so a kwan na de demu no brush ni ntimi enko ho enu nti na broni aye floss say did we na di yesimu yemfa enhihye yesimi yemfa yi safu debris no nti anwumre no say o ba bichichi osia because any the whole day no nyema odi eni nyina da so we num no now the dental floss no ayi ni nyina then wa brush it. Okay. Obeye no ansa no wa brush. Pacho obeye so no wa brush. So the be ade yi ni nyina no the brush no be sweep ni. Dental floss ne ye ade white bi a esa homa bi sem ebo. That's what we call anything. The baby akwa ya homa ne yemfa ni yo. Enye to ho na aisha ko. Ya na ye pe no bi o re nam na ko hye osim na pe se udi ye no. Ba wo ka we na edua de ne ye dua na de yes macho de bi yen de yen recommend dua no because edua no we say ewowo ogams ni na make holes ewo ogams ni yes na emagam no eye weak in term. Okay. Emagam no essay in term nti yen de yen recommend edua de no the floss na ye recommend say obi en use floss no cry enye ni nyina na wo sticks bi wo cry it sa ahoma o try be sure say the obeti no you wrap it around your hand now the air floss o se no e ba kakra. Okay. Ya wie my number na kakra na obi ehia mo service a waba. Mpacho Perfect Smile Dental Clinic and a foundation. Your number is 0243 728542 0243 728542. That's enenso ye ba oje ye so am sure e brace me be sa ba hobi no asa educate ye that's papa enti Augustina Mensa Afram our ye dental therapist and I would say you know edi enkomo na otwi mu nyina wabo ye mpa momienti afutu ne enhye no so ebeboa ye Mr. Yankoyem point ho sisi 0244867068 na yanko check prostate no mema no e ma no so se ye pa wo padia ye mumura ho na daroma e na ode ebewura mu wo dental clinica ene ya besua di dasenne ana na otwe besimu se nkwa hoden wo ho a ebesehia